прочетените речи, ето една, която няма да е четена. Je suis arrivé dans votre beau pays il y a à peu près 6 mois. Преди 6 месеца дойдох във вашата прекрасна страна, Ce qui m'a déjà donné l'occasion de venir plusieurs fois à Plovdiv. което ми предостави възможността да дойда няколко пъти в Пловдив. J'ai été frappé d'une chose, c'est, si je puis dire, la francophonie ambiante qui y régnait. Това, което ме впечатли, беше франкофонията. J'ai passé beaucoup de temps en Europe centrale, Прекарал съм доста дълго време в Централна Европа, dans des pays très attachants qui aiment la France. в страни, които са много привързани към Франция, Mais je n'ai pas ressenti autant qu'ici cet attachement à la langue française. но не съм почувствал там тази връзка с френски език, както тук. Alors je me suis rapidement intéressé aux statistiques, parce que les chiffres disent tout. Така че аз се позаинтересувах от статистиките, тъй като цифрите говорят достатъчно. La Bulgarie a une francophonie affichée d'environ 10, 11, 12%, ce qui est énorme. В България има явна франкофония между 10, 11, 12%. Et cette francophonie, elle existe parce qu'il existe des lycées bilingues. И ако съществува тази франкофония, то е защото съществуват езиковите гимназии. Au fond, c'est grâce à vous que la francophonie en Bulgarie n'est pas une francophonie de musée. Благодарение на вас, франкофонията в България не е музей на франкофония. Alors, les lycées bilingues, c'est quoi? C'est une soixantaine d'établissements. Езиковите гимназии са около 60, Qui totalisent à peu près 10 000 élèves. които обхващат горе-долу 10 000 ученика. Mais sur ces quelques 60 établissements, il y en a 2 qui se détachent du lot. Но сред тези 60 учебни заведения има 2, които се отличават. Alors, il y en a un dont je ne parlerai pas aujourd'hui, qui se situe dans une grande ville à l'ouest. Има едното от тях се намира в един голям град на запад. Et puis, il y a Saint-Exupéry, comme on dit en France en général, Saint-Ex, à Plovdiv. И съществува, разбира се, Сент-Екзюпери, който във Франция се нарича Сент-Екс. Car Saint-Ex, c'est un petit millier d'élèves qui apprennent le français, 800, 850, 900. Тъй като във френската гимназия учат около 900 ученика. Et au fond, on sait que c'est grâce à eux, c'est grâce à vous, à écouter les anciens, que la francophonie restera difficile. Благодарение на тях, благодарение на вас всички, франкофонията ще остане. Alors ça, c'est la vision de notre côté, c'est la vision française. Това е нашата френска гледна точка. Maintenant, il y a la vision, il y a la vôtre, il faut se mettre à votre place. А сега имате и вие вашата гледна точка. И ако се поставим на ваше място, Personne ne sait de quoi l'avenir sera fait. никой не знае какво ще се случи в бъдеще. Ça, c'est une phrase qui n'engage pas à grand-chose. Това не значи кой знае какво, като изречение. Mais en tous les cas, la certitude qu'on peut avoir dans les années que l'on vit, quand on a votre âge, Но със сигурност трябва да знаете на възрастта, на която сте вие, c'est qu'avec 1, 2, 3 langues étrangères en plus, че с 1, 2, 3 чужди езика, l'avenir s'ouvre devant nous. бъдещето се отваря пред вас. Vous allez continuer les études après le lycée. След завършване на средното си образование ще продължите висшето си образование. Une partie d'entre elles peut-être en France, Една част от вас ще учат вероятно във Франция, ou peut-être pas. или може би не. Mais peu importe, ce sera une extraordinaire, et c'est déjà une extraordinaire ouverture d'esprit. Но това не е толкова важно. Важно е това, че ще се открие, ще се отвори духа ви. Le français est une des langues de travail de l'Union européenne. Френският език е работен език в Европейската общност. Vous êtes, nous sommes des Européens au sens de l'Union européenne. Вие сте, ние сме европейци. В европейския смисъл на тази дума. C'est votre passé, c'est aussi votre avenir. Вашето минало е и вашето бъдеще. Donc, vous avez fait le bon choix. Така че вие сте направили добрия избор.
se pose Има souvent, един трети въпрос, който често се налага. c'est un petit peu la place relative du français et de l'anglais. Това е за мястото на френския и на английския. Vous voyez, je n'élude pas les vraies questions. Както виждате, не избягвам истинските въпроси. Je suis un diplomate français, je parle anglais, Аз съм френски дипломат и говоря английски. et je crois que c'est bien aujourd'hui de parler anglais. И смятам, че днес е добре човек да говори английски. Il faut parler anglais. Трябва да се говори английски. Simplement, je crois que dans le monde aujourd'hui, en Europe particulièrement, mais dans le monde en général, si on veut un signe distinctif, il faut autre chose. Но ако искаме в днешна Европа, в днешния свят да се отличим, е нужно и още нещо. Il faut quelque chose qui fasse la différence en quelque sorte. Това е различието. Et je crois que le français joue ce rôle-là. И ми се струва, че френският език играе тази роля. Il est une langue de la formation de l'esprit, puisque la langue, la littérature, les idées d'un pays, tout ça est lié. Тъй като с езика са свързани всички мисли, култура на една държава, Mais dans la vie professionnelle, c'est aussi au moment d'un entretien peut-être ce qui peut faire la différence. но по време на една работна среща езикът е и средството, което позволява човек да бъде различен. Les langues ne s'opposent pas, elles se complètent. Езиците не се противопоставят, те се допълват един друг. Mais comme mon métier c'est de vendre la langue française, И тъй като моята професия е да продавам френски език, et que par ailleurs à un anniversaire on ne vient pas les mains vides, и тъй като на рожден ден не се ходи с празни ръце, j'ai le plaisir de vous apprendre имам удоволствието да ви съобщя, que bientôt Syntex че скоро Сентекс sera équipé ще бъде оборудван d'un merveilleux с чудесен tableau blanc interactif. Et pour terminer, И за да приключа, pour faire le lien, comme je le disais, entre la langue et la culture, и да направя преход от езика към културата, je crois qu'il me revient de faire un clin d'œil en notre nom à tous струва ми се, че ми се полага леко да ви намигна à votre patron Antoine de Saint-Exupéry. и на вашия патрон Антуан де Сент-Екзюпери. Alors, il a écrit, comme vous le savez, beaucoup de livres, des choses merveilleuses. Той е написал много книги и много прекрасни неща. J'ai essayé de trouver à l'intérieur une phrase Помъчих се да намеря там изречение, qui s'adresse particulièrement à la jeunesse, au moment, c'est-à-dire à vous, au moment où il faut faire des choix. изречение, което е ориентирано към вас, младите, тогава, когато трябва да направите своя избор. Et j'ai choisi celle-ci parce qu'à mon avis, elle s'adapte à peu près à toutes les situations individuelles. И избрах следното изречение, защото то приляга на всички индивидуални случаи. Vous allez, chacun d'entre vous, vous y retrouver. Всеки един от вас ще се окаже. La phrase est la suivante. Изречението е следното. Faites en sorte que votre rêve dévore votre vie. Направете така, че вашата мечта да разкъса живота ви, Afin que votre vie ne dévore pas votre rêve.